yacu. Uyu munsi watunesheje turi mu nzu yawe, kandi turacyakomeza kumva dufite ishyaka ryo kumva ibyawe kuko ari byiza ibyo waduteguriye. Turagushimiye ko duhamagara ukatubwira ngo twese abarushye n'abaremerewe tujye tuza tukwisangire. Wowe wenyine niwe ushobora kuturuhura, wowe wenyine niwe wakora iby'abantu bananiwe, iby'ababyeyi bananiwe, iby'inshuti, iby'abavandimwe bananiwe. Ujye ubikora kuko wowe iyo ukoze ukora ku mutima, ugakiza, ukaruhura. Mwami, tukumva turi kugenda mu rugendo twemye kandi dukomejwe nawe. Niyo mpamvu dusengeye umukozi wawe kugira ngo akomereze aho twari tugeze tumeze neza. Mwami, turamwingingiye kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibe muri we, ziganje kugira ngo zishobore kugera ku mitima yacu twese. Buri muntu wese akorweho n'Imana, yumva Imana, yumva ijambo ryayo, kandi yumva icyo rimushakaho. Turasenze kugira ngo tugirire neza twese, imitima yacu ibohokera imbere yawe, kandi yumva iri imbere y'Imana ifite umugambi wo kuyigirira neza. Turagushimiye ko ubyumva kandi ubikora kurenza ibyo dusabye, kuko uzi gutanga kandi ugatanga neza, mu izina rya Yesu. Amen. Manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyananiranye. Manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyananiranye. Indwara zose zananiranye zikurweho n'imbaraga zawe Mana. Ibyorezo byananiranye bikurweho n'imbaraga zawe Mana. Amarozi yananiranye akurweho n'imbaraga zawe Mana. Diyabete zananiranye zikurweho n'imbaraga zawe Mana. Kanseri zananiranye zikurweho n'imbaraga zawe. Manura Mana we, manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyanani. Manura Mana we, manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyanani. Manura Mana we, manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyananiranye. Dukomere Imana amashyi kubw'imbaraga zayo. Narivuze ngo dukomere Imana amashyi kubw'imbaraga zayo zibasha gukuraho ibyagize ute ibyananiranye. Dushimye Imana iduhaye amahirwe yo kugera hano. Turashimira umushumba uyoboye iri torero, dushimira n'abayobozi bafatanije kwemera kuduha ikaze. Bakristo turabashimiye, namwe makorari kwemera kuduha ikaze aho muteranira. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Nitwa Mushinzimana Felix, mbarizwa i Kigali mu itorero rya Gatsata muri paruwasi ya Gasave. Ndubatse, mva mu rugo rero madamu yampaye intashyo, nimuzakire. Tudatinze rero kurya ni kare, dusome ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice ni cya 14, dusome umurongo w'10. Mwihute tuhagere kugira ngo igihe twahawe tukibyaze umusaruro. Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma ni igice cya 14, dusome umurongo w'10. Ndasubiramo rimwe, tugiye gusoma igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice ni cya 14, dusome umurongo w'10. Havuze ngo iki? Abahageze hatangira ngo iki? Okay, nagira ngo numve ko mwahageze. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke ku bakomeye. Udutabare Uwiteka Mana yacu,
kuko ari wowe twiringira, kandi duteye iki gitero mu izina ry'Uwiteka. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Twese tuvuga ngo amen. Abatari muri bomboni tuvuga ngo amen. Turangirize muri Zaburi. Zaburi 140, dusome umurongo w'9. Zaburi 140 ku murongo w'9. Zaburi 140 ku murongo w'9. Abahageze hatangira ngo iki? Murakoze. Nagira ngo nuve ko mwageze. Uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, ntufashe umugambi we mubi, nimwuzuze kugira ngo atishyira. Murakoze. Ngaho rero nimubumbe Bibiliya, nimuzibumbe. Abunamye nimwunamuke, ntabwo tugomba kumva ijambo ry'Imana twunamye. Nimwicare mweme, ahasigaye murebe hano imbere, nanjye mbarebe, maze icyuro kibi cy'Imana twebweho ducishwe bugufi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuvuga Imana neza bikunyuza aho utari kuzinyuza. Abazi kuvuga nimubisubiremo. Murakoze. Kuvuga Imana neza bikunyuza aho utari kuzinyuza. Mu yandi magambo, kuvuga Imana neza bikurwanirira aho utari kuzirwanirira. Kuvuga Imana neza biguha ijambo aho utari kuzagira ijambo. Kuvuga Imana neza biguha agaciro aho utari kuzagira agaciro. Ababyakira tuvuga ngo amen. Dusomye uwo bita Asa. Asa nindi? Asa yari umwami w'Abayuda, akaba ari nawe ubyara Yehoshafati, akavuka ku mugabo witwa Abiya, hari mu mwaka wa 910 mbere y'ivuka rya Yesu. Bakavuga ko Asa yayoboye Abayuda nk'umwami amara imyaka 41. Ikindi bavuga kuri Asa, ngo Asa ngo yagenderaga imbere y'Imana atunganye iminsi yose. Bivuze iki? Urwego rwose waburimo, tuzamura amaboko tuvuga ngo Imana yubahwe. Abatarwaye parariza tuzamura Imana amaboko, tuzamura Imana amaboko tuvuga ngo Imana yubahwe. Imana yubahwe. Imana yubahwe. Torero rya Beteli, Imana yubahwe. Abize n'abatarize, Imana yubahwe. Abafite akazi n'abatagafite, Imana yubahwe. Ababyaye n'abatarabyaye, Imana yubahwe. Abagenda n'amaguru, abandi bakagenda n'amagare, abandi bakagenda na moto, abandi bakagenda n'imodokari, abandi bakagenda n'indege. Twese tuvuga ngo Imana yubahwe. Tuyikomera amashyi, Imana yubahwe. Turavuze ngo urwego rwose waburimo, Imana igira ite? Imana yubahwe. Imana yubahwe. Yubahwe. Ugenda n'amaguru, Imana yubahwe. Undagenda n'imodoka. Warabyaye, Imana yubahwe. Nturabyara, byanditswe ngo amavi yose azapfukamira Imana. Indimi zizatura zivuga ngo Yesu ni umwami. Uyu ni umwami. Mureke tubwizanye ukuri, yakinaga ibya politiki, yarangiza ntiyibagirwe ko yagendera imbere y'Imana atunganye iminsi. Noneho uravuga ngo enjeniyeri ngo ndi kubaka, ngo nta mwanya afite. Undi ni umwami aratunganira Imana. Ndi dogiteri nta mwanya afite. Rekeraho. Ngowe yagenderaga imbere y'Imana atunganye iminsi yose. Wabisoma mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma 15 ku murongo wa 17. Bavuga ko ngo yagenderaga imbere y'Imana atunganye iminsi ngahe yose. Ikindi bavuga
ngo kubera yagenderaga imbere y'Imana atunganye iminsi yose, ngo Imana imwemerera ihumure impande zose. Ntangaje muri iri teraniro abagambirira kuvuga Imana neza, Imana ibemera ihumure impande zose. Abagambirira kuvuga Imana neza, Imana ibemera ihumure impande. Akabona ihumure imbere, muvuga ngo yego. Akabona ihumure inyuma, vuga ngo yego. Akabona ihumure iburyo, vuga ngo yego. Akabona ihumure ibumoso, vuga ngo yego. Akabona ihumure mu kirere, vuga ngo yego. Akabona ihumure ku butaka, vuga ngo yego. Ihumure, reka nkwibutse, ihumure ntabwo ritangwa n'amadolari, ntabwo ritangwa n'amahero, ntabwo ari uko uri mwiza finyore beauty. Ihumure ritangwa n'Imana. Imana yonyine nitanga ihumure. Reka nkwibutse, uzi ko wagira inzu nziza ihenze ukaba uri ihumure ry'ibitotsi? Uzi ko ufite stock y'ibiryo ukaba uri ihumure rya peti? Uzi ko ufite abana beza bakiga mu bigo bihenze ukaba uri ihumure ry'amanota meza bazana? Mu gihe ibintu birara bijwigiriza abantu bibaniga, we kubera ko Imana kwemerera ihumure ugasinzira ukizigura. Ihumure rirahenze. Mu gihe ibyorezo bihunahuna ku manywa na nijoro, bihunahuna kubera ko Imana kwemerera ihumure, ibyorezo bigacaho. Amasasu ikayagufatira, ibibombe ikabigufatira, bategura ibisazi ikabinetarariza, bakohereza amahembe ikayanetarariza. Nimutere haleluya. Iryo humure ritangwa nande? N'Imana. Ababyakira tuvuga ngo sesa. Koma dasubiza sesa. Kurikije uburyo mungana musubije gake, muvuga ngo sesa. Tuvuze igifaransa, bivuga mu kinyarwanda nibyo. Mu giswahili bakavuga ngo ndiyo, vuga ngo ndiyo. Ihumure. Hashimwe Imana itwemereye ihumure. Hashimwe Imana itwemereye ihumure. Nimuhumure, n'Imana itanga ihumure. Gahunda ni ukuvuga Imana neza. Gahunda ni ukuvuga Imana ngo Imana imuhe ihumure impande. N'amafaranga yamuhaye ihumure? Nuko yari umwami? Musubize, nuko yari umwami? Ngo nuko yagenderaga imbere y'Imana atunganye iminsi yose. Imana yo mu ijuru imwemerera ihumure impande zose. Tuvuga ibintu Asa yakoze akimara kugera ku ngoma agambiriye kuvuga Imana neza. Icyambere yakoze, yirukanye abatinganyi mu gihugu. Icyambere yakoze, agambiriye kuvuga Imana neza, yirukanye abatinganyi mu gihugu. Wabisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 15 uhereye ku murongo wa 11 ukageza 13. Bavuga ko ikintu cyambere yakoze ngo yirukanye abatinganyi mu gihugu. Aravuga ngo batinganyi kuva ndi umwami w'Abayuda ndabirukanye. Agambiriye kuvuga Imana neza. Vraiment yakoze by'ubutwari. Mama nubwo wayivuga nabi, hari abamama baziba icyuho. Papa nubwo wayivuga nabi, hari abagabo baziba icyuho. Rubyiruko nubwo mwakitwara nabi, hari urubyiruko ruzi kuvuga Imana neza. Ubundi Imana ntikeneye abantu, Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho akavuga Imana. Icyambere yakoze, yirukanye abatinganyi. Icya kabiri bavuga, yirukanye ibigirwamana base na basekuru ngo bashyizeho mu midugudu yose y'Ubuyuda, ngo bituma Abayuda ngo bongera gusenga Imana. Yirukanye ibigirwamana base na basekuru bashyizeho mu midugudu yose y'Ubuyuda, ngo bituma Abayuda bongera gusenga Imana. Mu yandi magambo, agarura Imana i Buyuda, agarura Imana mu gihugu. Ibi abatambyi abagarura mu mwanya wabo, abatambyi basubira mu mwanya wabo. Ngo icyo kintu kinezeza Imana. Ikindi yakoze, ngo yirukanye mama we witwaga Maka mu bugabekazi. Bavuga ko mama we yitwaga Maka, yari afite ikigirwamana cyitwaga Ashera. Arangije ngo agihondagurira imbere y'Abayuda, aragisenyagura, aravuga ngo suko kumena. Ngo arangije anagitwikira ku kagezi kitwa Kidironi.
ngo icyo kintu kinezeza Imana. Ndagira ngo mubyanarize. Mama wawe wagukanjiye igitoki ari mu bugabekazi, umwirukane. Mama waguhetse ari mu mwanya w'icyubahiro, umwirukane. Ni mubyanarize. Mama wawe wagutwisa amezi 9 ari mu mwanya w'icyubahiro, umuvane mu mwanya. Mama wawe yanze kwambara neza kugira ngo akurihire kaminuza na segonderi, umwirukane. Ariko aramubwira ngo mama, hejuru yawe hari Imana namenye, ndakwirukanye. Aratwika avana kuvuga ko mama we ngo yaratinyitse mu rwego rwo hejuru. Ikindi, umugabekazi niwe watangaga briefing akabwira umwana ngo mwana wanjye iyo baragurya. Ubwo bigatuma nyine umwana avuga ngo mama, uko bivuze niko ngomba kubikora. Ariko asa aramubwira ngo mama, no, hejuru yawe hari Imana namenye, ndakwirukanye. Tawa arasenya. Ngo ibyo bintu binezeza Imana, bikora Imana ku mutima. Bene reka mbabwize ukuri, kuvuga Imana neza si ku rurimi, si uko nakubanya kuri stage uririmba. Kuvuga Imana neza ibikorwa, muvuga ngo sesa, ibikorwa nibyo bigaragaza kuvuga Imana neza. Urugero, ntiwambwira ngo ntiwiba utarakora mu mafaranga. Ngewe siniba, wabuze aho wiba. Nk'imyaka 8 twohereza amafaranga Dubai na China, amadolari amahero ndayasi. Kuveresa amadolari muri beka hejuru niho bayaveresa, hasi n'amanyarwanda. Ntiwambwira ngo ntiwiba bataragushyira kuri kesa. Impamvu uvuga ngo ntiwiba, wabuze aho wiba. Niba gushyire kuri kesa. Ngewe sinjya niba bagushiza ku mafaranga. Niba gushyira kuri kesa ufate ku madolari n'inote za 5 z'ibinyomoro. Turare kuri tere. Barizo muri kumwe tubite kuri tere, mumbarize. Mumere ikiganza mumbarize tubite kuri tere. Hariya twirirwa. Ko batabibwirana se. Cyangwa kuri tere mwahashiri, mwahaguye. Imana iduhe imbaraga zo kuri tere. Abantu bahashiri. Kuri tere. Unda kavuga ngo ntajya yambura. Ninde wakugurije? Ngo ntujya wambura. Ninde wakugurije? Kujya bareke tuguzanye kuri. Unda akavuga ngo ntajya sambana. Ninde waguterese? Tuguzanye kuri. Ninde waguterese? Yes, njya sambana. Niba guterete. Unda akavuga ngo ntanywe inzoga. Wabuze yo kuyigura. Kuri tere hariya twirirwa, hariya dukorera mu ngo zacu niho bisobanuka. Na muzimana turiyoroshya. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuri tere. Abakene imbaraga kuri tere tuza muri Imana amaboko. Abakene imbaraga kuri tere tuza muri Imana amaboko. Erega ntacyo washobora, ariko washimwa Yesu uduye imbaraga kuri tere zo kunesha. Reka mbabaza. Hari umwongereza wanditse komanteri kuri Yosefu na muka Potifari. Bivuga ko muka Potifari yaramaze igihe amubwira ngo baryamane. Ntabwo yabimubwira rimwe, yaramaze igihe abimubwira. Uwo mwongereza yanditse ibintu 4 uriya mudamu ngo yabanje kwereka Yosefu. Yabivuze mu Cyongereza, ndabishyira mu Kinyarwanda. Icya mbere yamweretse, yaravuze ngo niwemera ko dusambana uzahabwa ubwene gihugu. Ndagira ngo mbabaze, Yosefu yaracyane ubwene gihugu? Niko musubije, abandi musubiza. Musubize mwese. Nta wundi museka. Usubiza neza si museka, nusubiza nabi ntabwo museka. Ni mu byanariza. Abemera ko yarabukeneye tuzamura amaboko. Mbo ngani muyamanura, abatabyemera we ni mumbe numwe. Ariko igisubizo yarabukeneye. Reka ikindi mbabazi, ari impunzi n'umunyagano ufite agaciro ninde? Munsubize. Ni impunzi. Igisubizo ni yego. Kubera iki? Impunzi iravuzwa, ihabwa ibyangombwa, iragaburirwa, irarindwa, irakurikiranwa. Ariko umunyagano power nta gaciro. Yosefu yari umunyagano. Aramubwira ngo niwemera ko turyamana uzahabwa ubwene gihugu. Icya kabiri, niwemera ko dusambana uzahabwa 8 mu gihugu kitari ikiwanyu. Satani azi gutera parufe, azi gushyiramo dodora, ariko ibiyagirana siko byose ari zahabu. Vuga ngo cunga sana.
icya mbere, niwemera ko dusambana uzahabwa ubwenegihugu. Icya kabiri, niwemera ko dusambana uzahabwa 8 mu gihugu kitari ikiwanyu. Icya gatatu, niwemera ko turyamana uzubahwa n'umuntu uwo ari we wese. Icya kane, Yosefu we uzumva ko twaryamanye kuri wowe bizaba ari ishema. Yosefu mu Itangiriro 39 ku murongo wa 7 kugeza ku 9, ngo Yosefu abishyize ku munzani aravuga ngo sinakora icyaha kingana gutyo imbere y'Imana yanjye. Yarageze kuri tere. Ndagira ngo mbabaze, Yosefu yari ikiremba? Yosefu yabanaga n'ubumuga bwo kutareba? None ureba hazacura iki? Imana igiye kumuhemba imuha kuyobora ministeri zigeze muri 5 mu gihugu kitari kiwabo. Umwami aravuga ngo ninjye wa mbere ukaba wa kabiri, ntawe uzinjira mu gihugu utabyemeye, nta n'uzagisohokamo utabyemeye. Iyo aza gusambana yari guhabwa igipangu, ariko kuko yavuze Imana neza kuri tere ayobora igihugu. Mutere haleluya. Kubwo kuvuga Imana neza. Kuvuga Imana neza si ururimi, ibikorwa. Matayo 5:16 havuga ngo iki? Nibabona imirimo yanyu myiza nimwuzuze. Mwuzuze. Abahasomye nimwuzuze. Bahere ko bahimbaze so. Matayo 5:16 nibabona imirimo yanyu myiza. Bahere ko. Kandi iri jambo ntiribwirwa abapagani, rirabwirwa abigishwa, rirabwirwa abaririmbyi, rirabwirwa abashumba, abadiyakoni, abavugabutumwa, abakristo, abahanuzi, abanyempano. Barabwirwa ngo nibabona imirimo yanyu myiza yo bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Asa ntamaze kuvuga Imana neza, Satani ahagurutse umwanzi. Ntabwo twasomye ariko biri mwa kera gice ugeze mu rwaza kubisoma. Ahagurutse umwanzi ni umwami wa Ethiopia. Bavuga ko umwami wa Ethiopia yitwa Zera, ntabwo ari Azera, ni Zera. Ahaguruka gutera igihugu cy'Abayuda, asa ari umwami. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo ahagurutse ingabo agahumbagiza n'amagare 300. Iyo ugiye mu mibare, iyo bavuga agahumbagiza, ubwo ni ingabo 1,000,000 bakavuga ngo n'amagare 300. Iyo bavuga amagare, ntabwo ari amagare y'abanyonzi, ntabwo ari amagare ya siporo, nicyo bita burende, icyo bita ibifaru. Mureke tubwizanye ukuri, twese twuzuye urusengero. Ninde muri mwe wahangana n'ingabo 1,000,000? Ngaho. Ikindi, hangana n'ibifaru 300. Ngaho. Tubwizanye ukuri, byanarize. Reka nkubwire, nakagiripe kakugeraho, munzanira agapfukamunwa. Uri umugabo bogari, giripe iranyishe, munzanira agapfukamunwa. Rekeraho. Marari kugeraho, munzanira ikote ry'imbeho. Nashushiwe, munzanira umupira w'imbeho. Bakohereza embe mu rubavu. Akuka kagiye, nimushakira umuntu usengera. Tuzamura amaboko tuvuge ngo Mana turagukeneye. Abadasuzugura mu nzu y'Imana tuzamura amaboko tuvuge ngo Mana turagukeneye. Abayikeneye tuyikomera amashyi tuyivugire impundu. Imana turayikeneye. Mana turagukeneye. Ubuzima bwacu igihe cyose dukeneye ingabo 1,000,000 na burende 300. Ngaho arwana nabyo. Kandi bavuga ko Asa ngo kubera yagenderaga imbere y'Imana atunganye, Imana ikamuhumura impande zose, ntiyegeza arwana, nta rugamba yegeza agera. Ba mama ntabwo tuzi kurwana, ba papa ntabwo tuzi kurwana, basore bakobwa ntabwo tuzi kurwana. Mu kigeragezo nta wisobanura. Uzi ko ikigeragezo kugeraho ukagenda wunamye kandi umugongo ari muzima. Uzi ko ikigeragezo kiza kikagucisha mu idirishya kandi umuryango uhari. Ikigeragezo kiraza kwisobanura bikakunanira. Witwa nde? Vuga izina ryawe. Vuga izina ryawe. Kigeragezo wowe. Kweki. Kigeragezo. Igifaransa kirakama, Cyongereza kikagenda, Iringara rikagenda, Igiswahili kikagenda. Ngo umunyarwanda ufite imitoma irahera. Ariko iyo wavuze Imana neza,
turi ku ijambo rivuga ngo kuvuga Imana neza bikunyuza aho utari kuzinyuza, bikurwanirira aho utari kuzirwanirira, biguha agaciro aho utari kuzagira agaciro, biguha ijambo aho utari kuzagira ijambo. Urambaza uti byagenze bite? Asa arangije arasenga, niho twasomye, maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, nta wundi mutabazi dufite utari wowe. Ni wowe uvuna abanyantege nke kubakomeye. Udutabare Mana yacu kuko ari wowe twiringiye. Aravuga ngo natwe duteye iki gitero mu izina ry'Uwiteka. Ngo iramutegeye mu kiba cyitwa Mereba. Izo ngabo zose zihagandagaje 1,000,000 na burende 300 bose berekeje i Buyuda. Kandi Asa ntiyegeza arwana. Papa ntacyo washobora, mama ntacyo washobora, musore mukobwa ntacyo washobora. Ngo uri mwiza finyore, ngaho ubwo bwiza bwa bujyane ku rugamba intambara ihagarare. Ngiyemera no chabugufi, ngo ngiye mfite amadolari n'amahero, yajyane ku rugamba, urugamba ruhagare turebe. Yarambika ku mutima wawe, umutima utere neza, yarambikaho. Ntibakohereje ihembe ugashweragira umwuka ukabura, yarambikaho turebe ko ihembe rigenda. Mana turagukeneye, Mana turagukeneye, musubiramo, Mana turagukeneye. Mana turagukeneye, Mana turagukeneye, Mana turagukeneye. Ngo yamasengesho ageze ku Mana, asarangeje aravuga ngo Mana ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Dutangaje muri iri teraniro, Imana ntiyemere ko iyo migambi y'abarozi isohora. Ntiyemere iyo migambi y'indyarya, vuga ngo ntiyemere. Ibyo byoba bagucukuriye, Imana ntiyemere ko bigwamo, ntiyemere. Ngo iryo sengesho rigeze ku Mana, ngo Imana irebye ibona ni Asa wamvuze neza, Asa wagenda imbere yanjye atunganye, Asa wirukanye abatinganyi, Asa wirukanye ibigirwamana, Asa wirukanye mama mu bugabekazi, Asa wagaruye abatambyi mu mwanya wabo, ibicaniro by'Uwiteka bigasubizwa mu mwanya wabyo. Narabibonye. Imana iravuga ngo ndaje nkurengere. Dore ko Imana yamurengeye, ngo zangabo 1,000,000 na burende 300. Dore ikintu Imana akoresheje, ngo Imana yabateje ubwoba kurwanyaga, kuko wavuze Imana neza. Imana igiteza ubwoba, Imana igiteza ubwoba, Imana igiteza ubwoba. Abadasuzugura mu Imana tuvuga ngo Imana igiteza ubwoba, Imana igiteza ubwoba. Abari kuri burende kurasa birabananira, baratagazwa. Ingabo kurasa birabananira, bakapitene bamajo bose birabananira. Dore ikintu Imana yakoze, ngo Imana ihereza ububasha Abayuda, ngo banyaga ingamiya abanze babo bari bazanye, ngo banyaga amatungo magufi abanze babo bari bazanye, babaka iby'agaciro by'amazahabu n'ibindi by'agaciro. Abisiraheli Abayuda barabijyana, ngo babijyanye, ngo birukankanamo benshi, ngo barabica, ngo babageza i Gerari. Ngo nuko icyubahiro cy'Imana gisubira Ubuyuda. Twese tuvuge ngo amen, twese tuvuge ngo amen, twese tuvuge ngo amen. Kubera iki Asa Imana yamurengeye n'Abayuda? Nuko bari baravuze Imana neza. Iyo wavuze Imana neza, Imana ikunyuza aho utari kuzinyuza, ikurwanirira aho utari kuzirwanirira, iguha ijambo aho utari kuzagira ijambo, iguha agaciro aho utari kuzagira agaciro. Zaburi 140 ku murongo w'9 havuze ngo Uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, ntufashe umugambi we mubi kugira ngo batishyira hejuru. Imana ntifashe imigambi ya, Imana ntibashyigikire. Abo banyabyaha bafite imigambi mibi kuri wowe, kuri njyewe, kuri twe, ariko turavuze ngo Imana ntiyemere. Vuga ngo Imana ntiyemere. Uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, ntufashe umugambi we mubi kugira ngo batishyira hejuru. Mvuga undi muntu umwe wavuze Imana neza, dusenge Imana ikamurengera. Twakavuze benshi, ariko kubera igihe n'izindi gahunda tugomba kubahiriza. Daniel igice cya 6, izo nkuru murazizi, ntawe utazizi, ariko icyo namenye ijambo ry'Imana ntirimenyerwa. Ngo Daniel yari mu batware 3 bagomba kujya batanga raporo imbere y'umwami Dariyo. Dariyo yayoboraga ibihugu 120. None ngo Abamedi n'Abaperesi ngo baza kumenya ko Daniel
umwami ashaka kumwegurira igihugu. Barangije bagira ishyari. Uzi ko burya no gukundwa abantu bakugirira ishyari, ariko kukikana kare umushyira imbere, niwe bahamagaye, niwe wavuze. Uzi ko n'ishyari riba rimeze nabi. Hari umuntu i Kigali ukora muri banki imwe ntashatse kuvuga. Ibintu byabaga byananiranye muri banki, akaba ari Imana ihereza ubwenge akabishobora. Abo muri banki bamugirira ishyari, bamuteza ibintu, ngo akajya kubona akabona umuntu aje kumutema, akaba arirukanse, akaba agiye kuri polisi, kandi akagiye kuntama. Polisi se uwo muntu ugiye kugutema ko tutamubona? Ntawe. Nibyo bamuterereje. Baza kumusengera, Imana ibikuraho. Muvuga ngo sesa ntibashirwa. Barangije bamuteza ibintu byo kunukira abantu. Mushimire Imana ko mutanukira abantu. Kuba wicaye no kutanukira. Yabaryamanye n'umugore, uranuka. Muri biro, uranuka. Mu isoko, mushimire Imana ko mutanukira abantu. Mwaza muri Imana amaboko. Mwashimiye Imana ko mutanukira abantu. Iyo munukira umuntu muri korali Beteli, ntuba uhicaye. Ntiwaryamanye n'umugabo wawe, ntiwaryamanye n'umugore wawe. Ntiwajya mu isoko, ntiwajya muri bisi. Ahantu hose duhura n'abantu. Ngaho umugabo mwiza mugufiya, Mana we. Bega ishyari ni ribi. Ariko muri literano nta shyari rihari. Muri literano ntarihari. Kuba umuntu ashoboye ibintu gusa. Rimwe ajya kwigisha i Gahanga mu karere ka Kicukiro. Uwo muntu turangije kwigisha amaterano abiri, hari undi mupasiteri uhayobora, ntashatse kuvuga izina, nta mpamvu. Turangije amaterano ati nimuze mujye kunsengera ku kazi bandoza ibintu nukiro abantu bose. Tuba tugiye muri biro ya pasiteri. Mana twirukanye umwuka wo kunukira abantu. Turinginga. Turamubwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Ejo bundi duhuye muri Ranchawa i Nyarugenge. Ndamubaza, yari umugabo, warakize? Ati Yesu yakoze igitangaza, ntabwo nkenukira abantu. Uravuga ati se ko mukoma amashyi nk'abotse ibigori, mwakomeye Imana amashyi kubera ari mwebwe bitabayeho, ntabwo mubyumva. Ishyari ni ribi. Ejo bundi twahuriye muri Ranchawa i Nyarugenge mu Gakijuru, arambwira ati ubu narakize. Yari yarivuje, yari afite ubwishingizi bumwemera kwivuza ahantu hose mu gihugu cy'u Rwanda. Biranga indwara barayibura, naho n'abajama bamugiriyeyo. Imana iturinde abajama. Imana iturinde abajama. Imana iturinde abajama. Daniel bamugirira ishyari. Uyu ni umuyuda, umunyagano, umwami aramukunze, ni umutoni, ntabwo tubyumva. Baravuga ngo reka twebwe itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi turyihutisha. Twebwe Abamedi n'Abaperesi dushyizeho itegeko rivuga ngo uwasabaga Imana yo mu ijuru bikurweho, ugira icyo asaba agisaba umwami Dariyo. Utazabyemera bazasonze intare zimutanyagura. Kandi icya mbere bashatse impamvu barayibura kuri Daniel. Bamushaka igicumuro, bamushaka ikosa, bamushaka ifuti. Icyanyuma baravuga ngo reka tumutegere ku mategeko y'Imana ye. Uwasabaga Imana mu ijuru bivanweho, ugira icyo asaba agisaba umwami Dariyo. Utazabyemera bazasosha intare zimutanyagura. Ngo Daniel abimenye, ngo ajya gusenga iwe mu rugo, ngo akajya asenga 3 ku munsi, ngo agafungura amadirishya yerekeje i Yerusalemu. Kuki yerekezaga i Yerusalemu? I Yerusalemu ni wabo w'amasezerano. Natwe twageze mu nzu y'Imana, niho tuvana amasezerano, niho Imana duhera mapu, niho Imana duhera makuru. Barangije bashyiraho za maneko, basanga Daniel aracyasenga. Bajya kubwira umwami, mwami si wowe wasinye ko ntawe n'ukwiye gusengwa uretse wowe? Dore Daniel aracyasenga Imana yo mu ijuru. Umwami aravuga ngo nimumureke, Imana akorera iri bumurengere. Uyu mwami yaramukundaga, ariko kubera amajwi y'Abamedi n'Abaperesi aramuganza. Nihuse ngo Daniel bamushyize mu rwobo rw'intare. Intare bazisonzesheje. Barangije ngo bashyiraho igitare, nasinya Abamedi n'Abaperesi baranahoma. Muri Daniel igice cya 6 ure ku 16 ukageza 18 ngo barahoma. Hano hanze bazi guhoma, ariko hashimwe Imana twicaye imbere. Ibyo bahomye ni Imana izi guhomora. Barahoma ngo ntuzabyara, Imana ikavuga ngo ndahomoye.
uzabyara abahungu n'abakobwa bagahoma ngo ntacyo uzimarira. Imana ikavuga ngo ndahomoye, ndaguhaye, nawe uzaha abandi. Abazi ko Imana izi guhomora mutere haleluya. Imana izi guhomora. Kavuga ati tugushyizeyo, ariko Imana yacu ikaze ikaguhomora. Mana ni wamamare, Mana ni wamamare. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira, ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira, ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungose. Daniel bamushyizemo. Bavuga ngo Bibiliya uburyo ivuga ngo umwami Dariyo arara adasinziriye. Barateka ntiyarya, abacuranzi baracuranga ntiyishima, barasasa ntiyaryama. Kubera iki? Hari umuntu wavuze Imana neza warenganye. Muri iri teraniro Imana igira abantu ibuza amahoro kubera ko wayivuze neza, kugira ngo ubutabazi bwihuse buze. Vuga ngo bwihuse buze. Nihuse ngo azinduka mu museso ajya ku rwobo rw'intare. Yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, Imana ukorera iteka yabashe kugukiza amenyo y'intare. Daniel arasubiza ngo Imana nkorera iteka yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, afata n'inzara zayo. Muri iri teraniro abagambirira kuvuga Imana neza, Imana ibumba iminwa y'intare zibasamiye. Imana ifata inzara z'intare zibashinyikiye izifate. Umwami aravuga ngo kubera iki? Nabonetse imbere y'Imana nta cyaha mfite. Nawe mwami nyagasani, nubwo bakunteranijeho ntacyo nagucumuyeho. Daniel we ntacyo wabaye? Yego ntacyo nabaye. Abanditse commentaire, umwe yaravuze ngo impamvu zitamuriye ngo nuko nta menyo zari zifite. Ubundi kuba waravuye mu nda ya mama wawe ukwandikaho azandike icyo asha. Uvuga azavuga, ubyemere ntubyemere, waravuye mu nda ya mama wawe naravuye mu nda ya mama. Unyandikaho azandika icyo ashaka. Umvugaho azavuga. Aravuga ngo nta menyo zari zifite. Undi nabaraje impamvu zitamuriye ngo zere zasenze. Intare zo zirasenga. Undi aravuga ngo impamvu zitamuriye ngo zere zarwaye. Undi abaturutse iriya aravuga ati ntabwo tubyumva, ibiryo by'intare ni inyama, kuki zitamuriye? Ntabwo tubyumva. Uwabirangije finali yaravuze ngo kugira ngo twemere ko nta menyo zifite, kugira ngo twemere ko zarwaye, kugira ngo twemere ko zasenze, nimuzane ba bagabo bagambaniye Daniel, muzane n'abagore babo, muzane n'abana babo. Shimye Imana muri iri teraniro hari impaka Imana irangije, hari impaka Imana igize ite irangije. Nimunyikiriza mutere haleluya. Hari impaka Imana igize ite irangije. Nimubazane turebe ko nta menyo zifite, turebe ko zasenze, turebe ko zarwaye. Vuga ngo turebe. Beteri hari impaka Imana irangije. Toro rya Beteri hari impaka Imana irangije. Bagabo hari byari bikogoye, hari impaka Imana irangije. Bamama hari impaka Imana irangije. Basore bakobwa hari impaka Imana irangije. Mwanyikirije mugatera haleluya. Ni Imana irangiza impaka. Barabazanye hari icyo zabatwaye se? Hari icyo zabatwaye? Bibiri ivuga ngo zabasamiye hejuru mu kirere, zibamena amagufa yabo batararushya bagera mu rwobo rw'intare. Dariyo yayoboraga ibihugu 120. Aravuga ngo birahindutse,
yandika amabarwa mu bihugu 120, aravuga ngo singe Dariyo ukwiriye gusengwa. Imana ya Daniyeli, haleluya, twaza tuvuga ngo niyo, subiramo avuga ngo niyo ikwiriye gusengwa. Kubera iki Daniel intare zitamuriye? Nuko yari yaravuze Imana neza, akanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Mu busore bw'agahesha Imana icyubahiro, dusenga Imana. Wavuze Imana neza? Wavuze Imana neza? Mama, wavuze Imana neza? Turi gusuzugura umugabo. Iyo usuzuguye umugabo, uba uvuze Imana nabi. Iyo usuzuguye umugore, uba uvuze Imana nabi. Iyo mugenda musebanya, muvuga Imana nabi. Ariko iyo mwubahana, muvuga Imana neza. Iyo ugeze abandi basambana, ntusambane, uba uvuze Imana neza. Iyo ugeze ahandi biba, ntiwibe, uba uvuze Imana neza. Iyo dutanga icya 10 n'amaturo, tuba tuvuga Imana neza. Iyo twambika abambaye ubusa, tuba tuvuga Imana neza. Iyo dufashe imfubyi, tugafasha abapfakazi, tuba tuvuga Imana neza. Muvuga ngo yo. Mana dushoboze kukuvuga neza. Abantu kuri tere barashiriye, none njya ngo muzana umukeka. Abavuze Imana nabi, abageze kuri tere bakagwa, bagasubira inyuma, baze tubasengere. Abatarihana aribwo bwa mbere ngo bakerese umwe n'umukiza, nimuze tubasengere. Inyama n'amaraso ntibyabishobora kuvuga Imana neza, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nta wundi cyitegerezo cyacu ni Yesu Kristo mwana w'Imana. Bibiri kavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Harimo guca bugufi, harimo kugira imbabazi, harimo kugira urukundo, kwihangana no kubabarira. Papa ntiwabishobora, mama ntiwabishobora, musore mukobwa ntiwabishobora. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Dusengere abihana aribwo bwa mbere, muze tubasengere. Abarokore bakagwa bakagera kuri tere, inzara ikabarya bakiba, bandi baca inyuma abagore babo, bandi baca inyuma abagabo babo, abakobwa bagiye bagwa mu byaha, ariko Yesu ateze amaboko. Muze tubasengere, mureke tuvuge Imana neza. Banyara umubavu, nimwirare ntimudamarare. Imana ashaka ko muyivuga neza, nayo ikabemerera ngo ibanyuze aho mutari kuzinyuza, ibarwanirire aho mutari kuzirwanirira, ibaha ijambo aho mutari kuzagera ijambo. Gahunda nta yindi ni ukuvuga Imana neza. Muze tubasengere. Abakene kwenda aribwo bwa mbere, muze tubasengere. Ntutinya amaso y'abantu, ujye utinya amaso y'Imana. Mure tugusengere. Ejo ugeze mu kaga, ninde wakunyuza? Ejo umutima uri gutera nabi, ninde wakunyuza? Ejo warwaye umugongo, ninde se wagukiza? Warwaye urubavu, ninde wagukiza? Warwaye kanseri, ninde wagukiza? Diabete yakugezeho, ninde wagukiza? Umuvuduko w'amaraso waguhunahuni, ninde wagutabara? Muze tubasengere. Muze, ntabwo Imana ari umupolisi, Imana nta mapinga ifite, iraguhendahenda. Ngura tugusengere. Ngwino. Bazatinya guhinguki, bazahinduka ubwo bagusa. Tera intambwe, umukeka urahari. Ngwino. Nukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, wogejwe. Mutera intambwe, muze tubasengere. Abihana aribwo bwa mbere, abari baraguye, muze tubasengere. Muze tubasengere. Watunganijwe na maraso, hari ubwo yaguhagijama, mbese imyambaro ya wirera. Ndasubiramo rimwe. Nawe ukeneye kwakira Yesu aribwo bwa mbere, ngo azamubabarire ibyaha n'ibicumuro, ko yuzuye imbabazi, ngwino tugusengere. Nawe wari umurokora akagwa, agasubira inyuma, izina ry'Imana karitucisha, izina ry'Imana karigayisha, si ngombwa ko tuza kugusanga mu ntebe ngo ngwino upfukame. Ngwino nawe tugusengera. Ndarangije. Twari tuvuze ngo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, naza tumusengera. Yesu akubabarira. Ngwino kandi mwihute imbere y'Imana. Ntituhagwa, imbere y'Imana turahakirira. Cyakora iyo wanze kuyumvira, wikururira akaga n'ibyago. Ariko niba uyubashye ukayubahisha, nayo irirahira avuga ngo nuca mu muriro ntuzashya, nuca mu mazi amazi ntazagutembana.
umuriro niba wucana, ibirimi by'umuriro nzabifata. Intare niba zisonzesha, kuko wamvuze neza, iminwa y'intare nzayibomba, n'inzara zazo nzafata nkurwanirire. Bibiri kavuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, n'ikimana izagira ite? Izagukiriza. Ndagira ngo iteraniro ryose abakiriye ijambo ry'Imana bari kugambirira kuvuga Imana neza kuri tere, muhaguruke. Umushumba adusengere hamwe kandi duhaguruke n'ukuri, tutiyemeye. Nta muhanga uvuge ngo ndi umuhanga, ngo kanaka n'umuhanga. Haguruka aho urubwira Imana ngo Mana, aho ntakuvuze neza kuri tere umbabarire, shoboza igihe nsigaranye, cyaba igihe gito cyaba igihe kinini, hariya kuri tere aho abantu banzi n'aho abantu batanzi, shoboza kukuvuga neza. Inyama n'amaraso ntibyabishobora, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Twakira umushumba ushumbye iri torero. Turagushimiye Mwami Imana yacu, uri hejuru y'amajuru yose. Ushima Mana, turagushima ku ijwi ryawe ryiza ryonkorera rikabwirira umuntu mu mutima, yicaranye n'abandi ntibaryumve. Turagushimira Mana, uvuganye n'abashiki bacu, urabongoreye mu mutima, ubemeje intege nkeya zabo n'ibyaha. Mwami, urabahagurukije aho bari bicaye ngo baze bakwakire, kuko uri imbanira aha hantu, kandi abakwizeye bakatura kuri umukiza wabo. Urabahindura abana b'Imana koko, uratahana nabo, uragendana nabo, urabana nabo, uzakorana nabo, kuko uri Imana ibyiyemeje. Turagushimiye kuri aba ngaba bumvise ijwi ryawe, abari barabyemeye nyuma bakabireka, bakaba baragarutse, binjiye mu rugo rwawe, binjiye mu mukumbi wawe. Nubakire, nubababarire ibyaha byabo, nubeze gukiranirwa kwabo, nubakomeze ubaha imbaraga. Uwiteka Imana, ubakomereze mu kuboko kwawe, kuko bagufata bakurekura, ariko nubakomeza ntawashobora kubavuvunura mu kuboko kwawe. Turagushima Imana, turagushima Ishobora byose, kubemeye nk'abana. Ubemeye Mwami, nk'uko wa mubyeyi yemeye umwana we w'ikirara, wangije byose, akabyayisha gusambana, akabyayisha kubinywa, akabyayisha inzira zose, ariko ngo yibutse, yisubiyemo, yagarutse kwa se. Ise ngo aramuhobera, amwambika indi myambaro. Nubaza nabo barambukiwe, nubambika indi myambaro, nubogeze, nubasige, wongere ubasigirize, bahinduka abana b'Imana koko, bagende bagushima, bagende bakwamamaza kuri Imana irokora, kuri Imana ikiza. Urakoze Mwami, abacitse intege mu rugendo bakaba barakuvuze nabi muri iri teraniro, turabasengeye ngo bababarire, kandi Mwami udushoboze kukuvuga neza aho dutuye iwacu, mu miryango yacu, aho dutuye hirya no hino mu nzu yawe. Reka twese dushobozwe nawe, uduha imbaraga tubashe kukuvuga neza, ejo bizatugirira akamaro. Turagushimiye kubitwemereye, tuzambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Muranyura ngaha, hari ubakira yandika amazina yanyu, hanyuma yabwo arabagira inama. Muzagaruka kuwa gatandatu tuze kubaganiriza. Munyura aha ngaha. Haleluya, haleluya. Umwigisha wacu warakoze, Imana imuhereze umugisha. Atubwishije ijambo ryiza rivuga kuvuga neza Uwiteka bikunyuza aho utari kwinyuza. Ni byiza guhamya neza, tukavuga Imana yacu, tukayivuga neza kandi ishobora byose. Niyo mpamvu iyo wayivuze neza ijya igutabara mu bibazo. Yatabaye Daniyeli, yatabaye n'abandi benshi, kandi nawe niba warayivuze neza hari ibihamya ufite ko yagutabaye.
ubwo wavuga ubuhamya yavuga uburyo Imana yamutabaye kuko yari yarakiye agakiza akava mu byaha akaza, yakwemerera Imana yayivuga neza nayo ikamutabara. Natwe rero duharanire kuvuga Imana neza, kandi Imana ijya idutabara n'ubundi, ariko umwigisha Imana imuhereze umugisha. Ariko yasizeho kondisiyo, yavuze ngo kuvuga Imana neza n'ubundi bisaba no gukiranuka, ukareka ibyaha byawe, warangiza ukayivuga ari uko wanakiranutse waretse ibyaha. Imana imuhereze umugisha, muhereze umugisha. Mureke duhereze Imana amashyi mukoresheje nk'umukozi wayo yatumye gukoresha hano iwacu. Imana imuhereze umugisha. Kubw'ibyo ngo hari ibyihinduye hano i Beteli, kandi Imana ishimwe, ubwo hari ibyihinduye koko no mu mutima wawe no mu wanjye. Imana ibahereze umugisha.